Surprisingly, indo iria citaragwo iria irathimo ri cikorwo ci cia tuhu ti worth mbeca atiriri njuguna and I was surprised. Muthungu ri augire atiriri today's pride is tomorrow's mediocre. Ati mwiyungururio umuthi ni kimene kia rucio oneho ati hari gathimu gokite kari kega muno getagwo 3310 Nokia 3310 mundu ari na kau onaga wow ai ne ndirikanaga ri ndugikahuthire umuthi gatire bata. It's today's mediocre. It is indeed. Anko yakwa ri witagwo Jorogeri Uncle Joroge wita mama Jorogeri thini wa family itu yothe ri he happened to be family ya mamire he happened to be the first person kugia thimu one na two kugia riu 3310 specifically umuthi ndukimwire okenayo riu endie guoya and it was respected far and wide. Yes. Nitondu riri wakene na ikuru mama Joroge na baria matiro ya na ikuru igeithike mama Joroge ri wakene na ikuru but thimu yake ri ni ari ngumo nginya kamiri thu primary uria ni ndathiaga akiona ri tondu ndaheanaga uhoro wake wa thimu iyo riu ri ya mayanko TV ya mukonyori yakoragwo na gikonyo mugongo ri atiriri the great wall yakiri great it was indeed. It was pride. Yesterday's pride. It is today's mediocre. Umuthi ona ndungena kwa gutonyia ugena kwa gutonyia kindu anga ona kimbo yayo ru ngithi kugura ku erio yayo ngigura ku thaici erio yayo ona ngite ona no fundi uri ku ngithondeka thaici ndungimwe. It is today's mediocre. Kiria turetia na kio muthi njuguna ri thimu ici urona tugitia na cio ngari ici urona tugitia na cio in the next generation it will be mediocre. Nikimene kia rucio ta igakoke nikimene kia rucio to muthi ni guthomaga internet ni ngona atiriri kuri thimu iroka itari huthagira sim card na itirabatara service providers itikubatara ati service provider ona itire sim card no kuyo uri oyaga ukahura we ona ndui service provider waku no abana ri kuo thimu ona ni iroka na era discoverwo ni riri niki mwana kiri na mibia kia grade 12 na nigukinye nonire nigukero kona ndiri kuraihu tondu twerwo it will be sooner than later ino ri ukamikio ku ni ithayo shape up kana shape out it is indeed. It is either it is going to shape up igitikire kuhura uguo ijo ingi irahurwo itari raini kana ikiehere biashara kana ikiehere na wethe mundu wa kwenderia wage nire ikerwa tiriri yo ya ingirari ino ikerwa if the kitchen is too hot uweke atia we ume step out hera mbere ya ruhiu ndugate so ri tuma hohoro wotonga na indo gutakiri kindu wothi kuruira no menya atiriri tariu kambuni ta Toyota ri niraninire ngari ta Axio Premium riu citikuma ringi production yacio niratinirio koguo ri say 2050 ri iga consider go ta bito ni one uria kabito tukonaga tugakena no ndungitagura ona kabito haya ukariri nona mabũrũri maya maturite matwitire OPEC oil producing countries ni yo na maga go shape up ni maguthina tondu riu tuguthie the lithium way turathie the lithium way ngari ri ukagegekirwo mwaki ni hybrid uguo marori mayorona guku maguta tugitiagirwo ni mabũrũri macio ati ni magutuima maguta magitwendagiria pa bara ero ri ni uyu muthi magitwenderia mabũrũri macio mangihinga maguta mauge matikuhinga ri transport itangikirugama uria maramirugamagia tena abana ni tondu riri ni uguo no tututhi tutatu twahituka wone mugithi no urakuwa mambaga wone ngari no irathie kiria hangigia no kamugiginyano okanini no nduthi uguo ramionaga hindi ciothe rindiri riu kiria gwika ni kumietera ndagika ta 10 uguo ona ori tondu cia mwaki neni na nini very good. They are not as many. Yesterday's pride is today's mediocre.